Ada naman aku ni ulun kendaraan jual kajar pahadangan musim corona ni apang pare lalu job membalap ujar ulun kada dijual kada purun menjual sapi tundangnya pingkur kalaharnya pacah tali kamratnya pagat aki bener ya ulun jual nah ni aki karing ni hanya hanya mengganti ulun nah ulun jual gasan batukar menjamu orang benis puan malam ini dilanggar barangai ayam meras masak bestek bak kerupuk belinjo di wadah kami dibulih aja benis puan cuma lalakiannya aja jar biniannya kada dibariakan nyata mun dibariakan kada bajujuran lagi duit kawin. Aki karing kendaraan semalam payo sudah na syukur bener ya lo kabul hajat memberi makan nih orang makanan benis puan nah cuman ada jupang sudah memandiri mamanya semalam tuh kan ada lebihan duit bakas berjualan helm lawan baju seragam membalap tuh nah nah kayak apa orang mau dimodalkan ngawadai aja kan pinanya bulan puasa nih sari muka lawan amparan tatak payo bener pang nah ya kalau atau ada tambah kanyar bisa juga nah handak maulah bulu indung haji gulung kan katia bentet terus kada bisa maadon tapi sama tahu Jepang seberataan kan apapun wadainya minumnya tamu lawak sani ada mengira ulunhan gegara bija jual hilim jakit segala macam malah diundang ka Benua Pian nih. Ini rencana imbah betamu pian nih ulun hendak ke Tabaniu pang juana mariksa kabun sawit aruh abah. Imbah tuh hendak aja jangkit juga mariksa baneh kopina terandam teradakan. Hanyar imbah tuh ka Paramasan juga bacari madu kalulut gasan mengawani makan kurma pas buka puasa kena. Nah pahabisan hanyar ulun kalampihong sama tahu aja tuh pian mailangi acil warung nang viral bahari tuh. Dasar liwar pang iros nih menapas mahakawan sudah dipadahi aja pas di pesawat jangan buungkai gawian mawarung bahari malah diungkainya bilang seberataan warung pang suah didatanginya warung nang di bawah Ampalam warung nang di bawah Ramania bilang habis bahari gua sebelum madam ke Itali inya tuh ketujuan namanya sah organ tunggal bila banyanyi mun kada secawan madu secangkir kopi Jun Iskandar kuisan suara mah ke amnyut-nyut iya ban rebunyian paman bejual putu labu ingat bana bahari juga mas masih ada duit warik 500-an kartas tuh mun menyawir disusupakannya ke antara dua lembah gunung pamatun tuh nah di war irus kelakuan